Sanibonani Maswati lamahle siyanibingelele ngegama lika Jesu. Sanibonani Maswati lamahle siyanibingelele ngegama lika Jesu. Sanibonani ma-Afrika mahle siyanibingelele ngegama lika Jesu. Nakhetha kahle kangwane, nakhetha kahle bekunene, ngekukhetha uJesu siyanihalalise. Nakhetha kahle kangwane, nakhetha kahle bekunene, ngekukhetha uJesu siyanihalalise. Kuhle kangwane sive semaSwati sihleli ngekuthula nangenhlonipho. Ngikhuluma ngebukhosi bakangwane, ingani ikhona ingwenyama Mswati wesithathu kanye nendlovukati. Sive semaSwati sothalilanga, ingani ukhona make wase-Afrika, ukhona Mhlekazi. Bogogo mababona Mhlekazi iyasha ingoma balilizele, ingani bayathi ukuthi batawuthola tipho, batayithola nembasha. Mabakubona bangazitha bomkhulu iyasha ingoma, ingani bangazitha ubelihlahlandlela esiveni semaSwati. Wasihola ngenhlonipho, wasihola nangengiholo yebuKristu. Uvakele mbangazitha uthi lo Jesu ufanele kudunyiswa yibo bonke abantu labaphilako phansi kwemthunzi welanga. Ingani lo Jesu uthi ke nguye itolo, wathi nguye namuhla, wathi nguye nakusasa. Halala Swaziland, siyanibongela maSwati lamahle, utfola inkosi leyatana naKristu. Siyakunibongela maSwati kuba naMhlekazi, ingani Mhlekazi ubonakele afundzisa tintsandzane, ngisho bantwana basendlunkulu nabo sebayamathi disi ukuthi usho kuthini. Sibusisiwe sandla lesiphako kunaleso lesemukelako. Bambani maSwati inkolo yebuKristu ningayekeli. Makukuhle kunjena mina bese kuthi angigiye makunjena phambi kwemakhosi. Asigiyeni maSwati ishe ingoma. Shonephi umlilizelo makukuhle kunjena, ake mlilizele.